L-evidenza miġbura fl-inkjesta tal-isptarijiet turi biċ-ċar kif Xawka Tali tal-Vitals kien indika illi Keach Kembri u Konrad Mizzi kienu qed idaħħlu 18 miljun euro fis-sena mill-konċessjoni u li kompliet anke meta daħlu fix-xena Stewart Healthcare. Apparti minn hekk aktar evidenza illi hemm fl-istess inkjesta turi b'ċertezza li fid-deal tal-Vitals kien hemm involuti Konrad Mizzi, Joseph Muscat u Keach Kembri b'dan tal-aħħar allegatament kien jaf b'dak kollu li kien għaddej. Iżda tlieta meta mistoqsi dwar id-due diligence ma weġibx u meta mistoqsi dwar il-flus ta' Muscat baqa' ma weġibx. Meta rajt id-due diligence, għalfejn ma rapportajtix il-pulizija? Id-due diligence rajtu, le? Vera kont qed taħbi flus Joseph Muscat? M'għandekx kummenti x'għamel? Keach Kembri ngħata merħba ta' eroj fil-Belt Valletta. Dan fost isterizmu totali mill-partitari li nġabru barra l-qorti. Intant f'każ li Keach Kembri u sħabu jinstabu ħatja, l-akkużati tinħarġilhom interdizzjoni ġenerali illi jfisser illi ma jkunux jistgħu jivvotaw f'elezzjoni ġenerali u elezzjonijiet oħra, kif ukoll li jkunu miżmuma milli jagħmlu kuntratti notarili jew ftehim ma' banek kummerċjali.